look at one fall in the championship, follows straight after the splash, and we do the second of the splash, one 3-6 and one 3-7. Yn y dosbarth i'r ebolion, Eboles sy'n adferch blwydd yn adran y cyffylau ar merlod lliw. Mae'r beiriad Johnny Simpson yn edrych ar bob un o'r unifeiliaid yma yn unigol ac yn gwylio'r dosbarthiadau yn yr adran yma mae Eirig Einon. Eirig, mae pob un, 8 ohonyn nhw yn y dosbarth yma, a bron i bob un wedi bod allan. Os yna un yn plesio mwy na llall i chi? Wel, mae 2 neu 3 yn sefyll allan. Os eithaf fel nath e gyda'r ebolion, bydd e'n pigo un sydd wedi cael plato teip siowan yn y fe. So, gen i weld, mae cwpl o rai traddodiadol eitha neis yma hefyd. So, chopping caled o'i flanau. 1189, Sepico Secret Engagement. Chris Osborne sy'n berchen ar y nifel yma, ar adfarch yma, wrth y march a John Eck, Brynseion Dancing Dervish, ac allan ar gaseg y Fruit Pastel. Clas caled iawn i jwdjo clas cyffylau lliw, achos mae pob wahanol deip da chi o'ch blaen chi yna fe. Mae'r beirniad yn bendant iawn yn rhoi cyfarwyddiadau i'r rhai sydd yn arddangos ac yn trafod dipyn efo nhw. Ydy, mae'n siarad tipyn mwy na rhan fwyaf o bobl fel arfer yna fe, ond pawb a'i ffordd yna fe. Fe sy'n jwdjo heddi, mae'n gallu gwneud fel mae'n moyn. Dyma ni'r un ola fydd o flaen y beiriad. Cyn i'r rhosglymau cael ei chyflwyno 8-6-dim, Mr Daniel Kinson, Great Eves Estrelita. Dyma'r Tilondel ac allan o'r gaseg A las. Dyma ni Great Eves Estrelita yn tratio'n allan yma ynghylch y cyffylau yn trio plesio'r beirniad Mr Johnny Simpson.
So to the presentation, in the yearling class, we welcome back representing our sponsor, the Welsh Government, Llywodraeth Cymru. Croes yn ôl, we welcome back Alice Nebsworth, who's Food and Business Support Administrator. Yn y dosbarth i'r ebolion Ebolesin neu adferch blwydd yn adran y ceffylau ar y merlod lliw. Mae'r beiriad wedi penderfynu taw Mrs Tracy Gowan a Holyland Gold Quest sydd yn mynd ar wobr gyntaf. Second, over the page, 863 from Kendal, North of England. Hillary Waterhouse with Willows Way, White Frank. Third, 1189 from Evely, Chris Osborne's Spy Corps Secret Engagement. Fourth, back over the page, 857, Claire Edwards from Boncath with My Scotland Scallywag. And in fifth position, 1188, Kerry Louise Bell from Chorley with Heaven Beach, Cafe Lane. Do you speak Welsh? No, I don't It's speak not Welsh. a problem, it's not a problem. I don't speak Welsh. Dyma ni enillydd y dosbarth i'r ebolesi adferch neu ebolion blwydd yn adran y ceffylau ar merlod lliw. Well, a nice class to win. Very nice class. He was second at Royal Welsh this year, so I'm really pleased. Just wanted all four legs on the floor. Has it been a little bit ropey on times? Oh gosh, yeah, he can be, yeah. But no, I'm really happy with him. And he's only 14 months old, so... What's the plan for the rest of the year now? Is it turnout time? Turnout time and let him grow up. He might not come out next year, but he's going to be definitely a ridden. He's going to come out as a ridden as a 4-year-old. Well, he's a fabulous mover. You've got the championship to look forward to now. Yeah, thank you. Well, good luck. Thank you very much. Diolch. They'll compete for the Royal Welsh Rosette. The £100 for the champion, 50 to the reserve, and also £25 raise of Shenstone limited voucher, kindly presented by the sponsor. Hands together, therefore, to the leader of the yearling class. It's Tracy Gowan from Bristol with Holyland Gold Quest. Okay.
followed by Willow's Way. Llongyfarchiadau mawr I Tracy Gowan yn ennill y dosbarth yma i'r ebolion. Ebol sy'n adferch blwydd yn adran y ceffylau a'r merlod lliw. Holyland Gold Quest.